Prajurit Brigadi 101 Transkarpatia Ukraina melayangkan protes keras kepada komandannya. Sebagian besar anggota brigadi ini dikirim ke garda depan Luhansk dan Donetsk sejak akhir April tahun 2022. Personil yang tersisa protes jika kembali dikirim tanpa dukungan artileri memadai melawan Rusia dan sekutunya. Video protes prajurit 101 Transkarpatia Ukraina ini ramai beredar di media sosial sejak Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022. Hari ini memasuki hari 118 konflik Ukraina dan Rusia. Belum ada tanda-tanda konflik berakhir. Amerika Serikat dan sekutu baratnya menyuplai artileri ke Ukraina dan menekan Rusia lewat paket sanksi ekonomi. Ніхто не дав. Просили підтримки огнем, не дали. Ніхера, оторки в упор їх розстрілювали з безшумнику. Що зробили? Де є? Кого ви хочете гнати? Цю дітвору чи цих інвалідів не готові? Люди готові йти воювати туди. На нульову лінію. На нульову. Це нормально? ТРО. Що ви робите? Люди добрі. До чого готовили? І ви щось говорите, яка координатора немає? Снаряда огонь. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.